amagosa alapha ekhaya usihlalo wami kwidayosisi yaseHighveld usihlalo wami kwinatashi makomita abazalwane beJohannesburg abazalwane bePretoria abazalwane baseHighveld abazalwane bakwinatali molweni bazalwane angizile ukuzofumayela nabezwa uma ucabanga ukuthi ngisungule ukushumayela angizile ngempela ngizoshumayela ngoba this time ngiuhlabelile 100%. Ngizele ukuzonibingelela the reason why ngikubulisa ingoba sesiphinde sahlangana uthixo sasigcinile bazalwane baseHighveld angikusho lo amakhehla mhla ihlangana bethi dayosisi yaseHighveld neNatal make sifellowship sivakashela ayengaphorekile kodwa ayenzela ukuthi angayi umuntu wabona yini intanhlapho uma usesikoleni uhlushwa bekubulisha uyaye unobhuti omdala ubalekele kubhuti omdala yomthetho so babenzela lento yokuthi uma ngale Gauteng kukhona insimbi la ishisa khona nazi ukuthi ninobhuti beNatal nathi beNatal yakushisa insimbi sinabafowethu eHighveld kunjalo angabezeli sengibingelelile selokhu ngaza ngiyeke umbuzo uthi kubona bonke amagama ntalambathi abe awasebenzisi hayi avele angqineleleni yokunika yini kanti ukunika intabachayini ngethi tshukela bazalwane angiyenzi beclear uma ngidedela umzimba ngihlehlela kwitafula iweight yami yonke idipende kule tafula ngamanye amazwi uyiso mzalana amboleka isigisi uDavid uyise he was taking him out of the equation okusuthi ngamanye amazwi ungakhulunywa ngokunika akanasei ubaba wakhe ngoba selokhu azana okusuthi ngamanye amazwi ayikho into uyiso omzalayo angayikhomba athi mntanami uprotectise mina owafike ngoba lo mfo solokhu nje azalwa unike usimakazi angazi noma ehlane zesosakethi namkhumbula yini ephekene nephere uyise engekho namkhumbula yini ephekene nosawule eThibhayibheli wakumkhwita uyise engekho washaya ugubhu lo mfo washaya ugubhu wathi umkhonto washaya khona uNkulunkulu umke kunezimo uThixo asifaka kuzona so that kungezuba khona abantu nasobakhomba sithi ngitshele nje ngenxa uthi 100% ngincike kuwe
So ingakho uDavid ethi selokhu ngazali ngake ngezwa ngambuza ukuthi ngizwe ngoba ngambuza ukuthi ngizwe ngoba sinsizwa ngisazoshola iBhayibheli njengami kodwa ngake ngezwa ntakachayini kuthiwa ubaba kaDavid selokhu ngazali wathi ebudaleni bakhe unkosikazi wakhe wavakashelwa umfelokazi wathi ngenxa yokuthi uthele umbuka lomfelokazi sesemncane wafuna ukuthi abe isanisa sakhe. So uma ekhuluma nalo sisi uthi lalela wasisikhini ngesikhathi esikhulu esithize ebusuku mina nawe sodibana endaweni ethize ungatsheli umuntu kanti lo mfelokazi sizwe sasekhaya siyagoduka ekuseni siphindele eNatali siyagoduka ekuseni ekuseni ke ngithi mina nsizwa lo mfelokazi wabona nkosikazi kaJesu wathi lo baba walekhaya uthe mina naye ngesikhathi esithize ebusuku asidala ngizothatha sami zofelokazi ngikunika sona iqoqo bese ngalesa sikhathi kube wena ungena lila kameni wenzela njengoba kuvunyelwe wayitshela ukuthi ulala nalo mfelokazi kanti ulala nonkosikazi wakhe wayesezalwa kanjalo uDavide wayebasamthanda uyise ngoba wayezamkwenza ubugebengu kwangenzeka so okusuthi ngamanye amazwi uma sengihamba insizwa uDavide uphila njani akanayo indawo yokuncika akanayo indawo yokuncika akanayo ngoba membuka ubuka amahlazo akhe uhlaba ngamahlazo akhe umesehlani wangaba nayo indawo yokuncika wayisenela abanunkulunkulu ingakho ngasimuza ku-23 ngakubo ethi Jehova ungakusona angiwaswele ngamdalisa emashilahlaza uyakhipha emanzini okuphumula okuyisa umphefumulo wakho nakuncike ngathi